والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يهد ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفحم من شفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسمائله التي هي أحسن السمائل. وهنا حثنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى وصلته يد العلم القديم إلا من حسسته بتكريم عبده الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصوفها صلى الله عليه. وعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أحد هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقات إلى اتقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حمل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام.
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تناقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين غرب أو عن وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود إلهية على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وجه العمة تعنيسا لجنابها المشهود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه وسلم. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كشم الله له من الشرف بالكسمات الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدور وجود هذا المولود، فأنفلق أصله الكمار من النور العنأمود، وبارز الحامد المحمود مزئنا لله بتعزيمه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. وانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. وعمتنا في طريق طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك. صلوات
رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجنن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربوا يهل المثاني فهزر اليوم لغرا واستضيء بجمال فقف الحسن تبرر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث دينا عطاء جمال فاخر المحبة صلي يا ربي على من النبي للأمين المشفى بالقيامة للخلائق أجمعين بكل حمد فلربي كل حمد جل يحصره العال حبانا بوجودي إذ حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله صلي يا ربي على من صلي يا ربي على من اسمه طه وياسين الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من أتانا بالبشر
Nabi. Tasmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada dua anak
yang akan diresmikan namanya yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya dan disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, bagus dengan nama Sayyid Omar Mahdar. Masya Allah, Sayyid Omar Mahdar bin Sayyid Syauqi bin Habib Syekhan bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian yang kedua, Muhammad Zain Antariansyah bin Arianta. Semoga dua anak ini akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kasim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على النجم السهاب إناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على ثم يليه من الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب لقراءة دعاء المولد، فعليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا، فعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم امدادك في عبادك وساكك أرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، متوجهنا به إليك مستشرعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآذره
ووالاه وظاهره وأم ببركة وشرف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة مانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وأيد حبيبنا الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وأيد حبيبنا الحبيب رزق محمد رزق بن حسين بن شهاب بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وأيد حبيبنا الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الأرض المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا وسلام على المرسلين. الفاتحة قبل بحكي وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baru saja telah kita ikuti bersama pembacaan Siratun Nabawiyah dari kitab Simtud Durar lil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga dengan pembacaan ini menjadikan berkah bagi kita semua yang hadir di tempat ini dan juga yang mempunyai niat untuk hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan khusyuk dan tenang mawa'idhatul hasanah dari Al-Ustaz Al-Mukarram Alwi bin Isa Asgaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ajalin ni'am id ba'asa fihim rasulan yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
wa khassa ahla baitihi bi asyrafil manakibi wal ghurar wa faddalahum ala man siwahu minal bashar wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib, orang tua kita, para asatiz, hadirin hadirat yang senantiasa menyempatkan, menyibukkan diri kita untuk menghadiri haflah min ihtifalatil farah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita, jalannya kita ke tempat ini mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditulis oleh Allah sebagai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ulama, para pencinta itu di saat terdengar nama Nabi Muhammad itu langsung tahu, sinyalnya langsung kena. Ada dalam kitab Maulid itu menceritakan bagaimana cintanya. Dia ngatakan, lepaskan kendali kudaku ini, karena kudaku ini sudah tahu di mana tempat Nabi Muhammad. Pada jazbat zimam wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayyi jazib fahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Diamkan baik, biarlah dia berjalan. Kita sekarang ini diamkan. Di mana tempat ada maulid kami bakal datang. Kenapa? Karena di sini manba, di sini tempat, di sini kita bisa mengenal, di sini kita bisa bertaubat, di sini kita bisa meminta maaf kepada Allah, di sini kita bisa menambah ilmu, di tempat ini bisa menjadi bekal kita kelak untuk menghadap Allah. Di tempat ini ngumpulkan bekal kita di sini. Bekal apa? Untuk ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap ada peringatan maulid Nabi, kami datang ke tempat ini. Setiap ada acara maulid Nabi, jangan kamu undang, kami tahu, bisa mencium dengan arwah kami rihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat, di daerah kita ini alhamdulillah sudah menjadi acara turun menurun. Bukan zaman ini, dari dulu. Ini warisan nenek moyang kita dari zaman dulu. Kalau sudah bulan maulid, keliling dari musola ke musola, dari tempat ke tempat. Alhamdulillah, tradisi ini mudah-mudahan dijaga oleh anak keturunan sampai hari kiamat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas satu ayat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Nabi Muhammad, kata Allah, itu sebagus-bagus umat. Dibandingkan umat terdahulu, kita ini paling bagus, dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Apa karena kita ini banyak harta? Tidak. Apa kita ini ganteng-ganteng? Tidak. Apa kita ini alim dan pinter-pinter? Tidak. Apa kita ini hebat-hebat? Tidak. Kenapa? Sebab kita menjadi sebaik umat. Karena Nabi Muhammad. Bi akromir rusli kunna akromal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad. Kita tidak bisa menentukan untuk jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, lahirkan aku di tahun 2000. Ya Allah, lahirkan aku 1970. Ya Allah, lahirkan aku 1980. Tidak. Tapi Allah memberikan anugerah ini. Dilahirkan kita di zaman ini,
menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu anugerah yang terbesar. Dalam hadis kata Rasulullah, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu, nilai kalian itu 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian itu yang paling bagus daripada 70 umat itu. Semuanya ini anugerah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Anugerah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Apakah kita bisa menjadi sebaik-baik umat? Belum tentu, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata ulama, bahwasanya kalau kamu mau menjadi sebaik-baik umat, kamu harus pegang satu ini. Biar kamu bisa menjadi sebaik-baik umat. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada yang ma'ruf, kamu ajak orang lain. Ajak orang lain. Alhamdulillah. Ini menurut penelitian kita tahun ini sering juga diundang di luar maulid. Kalau kira-kira di bawah 2010 kita diundang di maulid di luar itu, kadang di Lemabang, kadang di mana. Wong tuanya nyende, Dino di belakang, macu Al-Fatihah, basmalah dulu kalau tempat sana, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Habisnya ngaji Quran, habisnya kata sambutan dari RT Lurah Camat Tugalo, baru terakhir Ustaz. Habisnya nasi kotaan atau kue kotaan, baliklah. Itu maulid di luar sana. Sekarang ini yang hadir, masya Allah, disambut. Tidak berangkat lagi sudah mulia kita di sini. Disambut, no ini Ustadz, no yang di radio, yang streaming itu, yang ini disambut, oh, yang hadir penuh. Baca maulid, maulid seperti yang ada di Kuto ini. Kemudian jangan itu kalau maulid, ya mungkin sampai gobul terakhirnya kami dah becak di Kuto nih, ya ini gitu. Artinya apa? Di Kuto ini sumber. Makanya hati-hati, jangan ngane-ngane gitu. Kalau kamu ngane-ngane yang ada di Kuto ini dimbe oleh wong luar, kamu penyebab sesatnya wong luar. Makanya ini bersyukur. Bersyukur kita ini. Tidak usahlah kita ceramah ngajak wong, cukup kita streaming yang ada di sini, sebarkan di luar, wong ngingok langsung. Ini pengaruh dakwah di Kuto ini luar biasa. Ingat, yang tinggal di Kuto jangan ngane-ngane dalam agama. Kalau kita ngane-ngane dalam agama dicontoh wong, rusak gitu. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian harus ngajak orang lain. Yang sering ke pasar, ajak wong lain balik pasar, tempat Kamino. Ada maulid, ada ko'o. Tenang be, lemak makanannya, buli. Ajak tiga, ajak itu dakwah itu. Jadi dakwah itu tidak mesti pucuk podium. Jadi kalau kita ngartikan dakwah di atas podium, pendek sekali itu dakwah. Kita punya harta, bisa kita gunakan untuk dakwah. Kita punya lisan, bisa kita sampaikan dengan lisan kita. Kita punya kawan, ajak kawan tadi itu. Untuk apa? Satu wong baik katanya, ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, ya Ali, la in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kamu bisa mengajak satu orang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau mau jadi sebaik-baik umat, kamu harus ngajak orang lain. Kalau kamu ngedem, ya udah usah ngurusi wong. Itu salah itu. Zaman dulu Bani Israel ada satu kampung melakukan maksiat. Allah pengen ngutus malaikat pembawa laknat, pembawa bala, bawa azab. Begitu malaikat turun melihat ada satu rumah kecil ahli ibadah lagi zikir, Allah ibadah, khusyuk dia berzikir. Tidak jadi malaikat naik ke pucuk, ngelapor sama Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana aku menghukum ini ahli ibadah lagi nyebut namamu? Dijawab oleh Allah, rumah dia dulu hancurkan. Sebelum rumah wong lain, rumah dia dulu. Kenapa? Dia asik-asik, dia tidak peduli di sekitarnya ini. Dia tidak ngajari ilmu sama wong sebelahnya ini. Dia harus sampaikan ilmu. Jadi kalau ada Ustadz amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus dukung, kita harus senang. Alhamdulillah tugas aku ringan. Tidak payah-payah lagi, no. Mulai kalau ada yang amar ma'ruf, berat amar ma'ruf nih. Apalagi nahi mungkar. Tapi ingat janji Allah, la yadurrukum illa ada. Tidak apa-apa kita nahi mungkar, berat. Tapi dikatoi wong be dari belakang, oh ngesok Ustaz ini. Tidak apa-apa, cuma azab. Tidak gunyek, tidak koyak. Cuma itu baik. Kemudian apa dia? Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran, kasih tahu. Tunjukkan. Ada yang tidak benar, kasih tahu.
Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ini kitab Ihya ini pegangannya para habaib. Yang namanya habaib, baca kitab Ihya ini. Ihya Ulumuddin tahya qulubuna. Dengan kitab Ihya Ulumuddin hati kita menjadi hidup. Tandanya ulama akhirat yuhibbu an yaqra kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Imam Ghazali. Kalau tandanya ulama akhirat tak demen sama kitab Imam Ghazali, bukan ulama akhirat nanti. Ulama dunia. Imam Ghazali menceritakan di bab Ikhlas juz nomor 4. Menceritakan Israili. Ada Bani Israel. Asyik beribadah fi saumaatih, di tempat ibadahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas, kita punya kekuatan. Orang yang amar ma'ruf jangan takut, nahi mungkar jangan takut. Allah yang akan membantu dia. Allah yang akan menguatkan dia, Allah yang akan membela dia, Allah yang akan menolong dia, bukan manusia. Jangan takut, asal ikhlas. Di saat kita ikhlas, kita akan kuat. Kata Imam Ghazali, ada ahli ibadah, lagi ibadah, mendengar di kampung sebelah ada batang, di Sembawang. Dia asyik ibadah, dengar lagi di kampung sebelah ada batang kayu di Sembawang. Akhirnya dia tak kuat, dia mau amar ma'ruf nahi mungkar, ngambil alat-alat, gergaji, kapak, pukul besi, bawanya pagi-pagi keluar. Pas keluar dia pagi-pagi ketemu dengan setan. Tahu setan? Tidak tahu gitu kalau setan itu. Tapi berubah wujud menjadi kakek tua. Syekhun kabir. Setan tadi itu berubah wujud menjadi kakek tua. Ditanya, nak kemana Ustaz? Nak kemana Pak? Ila aina turidu? Kemana kau pergi? Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada orang nyembah batang kayu. Aku harus potong batang kayu ini. Ini adalah mungkar, syirik ini kata. Buat apa kau capek-capek? Kau ngurus ida, uang nganggu kau ida. Yang ngusik kau ida, pergi yuk nasi kau ida diganggunya. Buat apa capek-capek nebang batang kayu? Balik bela ke rumah sana. Woi mana pacar, aku ni ada nahi mungkar. Setiap ngelihat kesalahan yang ada tempat ini aku tegur, kata dia. Inilah tugas kami, kata dia. Kalau kau memang mau tegur, lewat di aku dulu, kata dia. Dia tengok, kau lah tua, banting be. Jangan banting dulu, kata dia. Coba dulu. Begitu cekelnya bantingnya. Kalah, bapak tua. Akhirnya sudahlah, kau baliklah. Tidak, lepaskah kau nak gulat kau lagi. Bulat lagi, bantingnya lagi, kalah lagi. Tunjuk aku kesempatan sekali, bantingnya lagi kalah. Mikir gini, bapak tuon tadi. Kau tuang miskin. Hidup kau sago, makan setengah mati. Mak mana kau lah kunjuk duit be. Kau pacak cekak, kau pacak nulung wong. Kau pacak untuk makan. Lemah ibadah khusyuk, duit ada. Iyo juga kata dia. Daripada sago-sago, mak boleh duit. Iyo katanya, awas kau ngolah aku. Awas bohong, iya. Tiap pagi, subuh-subuh itu, di bawah bantal kau tuh ada duit. Oh, lemak kalau ini. Tahu-tahu 2 dinar. Alhamdulillah 1 dinar untuk dia makan, 1 dinar pacak bagi dia. Buka pagi-pagi besok, awas ini dibohongi katanya. Buka, ada 2 dinar tadi itu. Alhamdulillah. Hari kedua bukanya lagi. Ada lagi. Hari ketiga bukanya lagi. Ada lagi. Hari keempat dibuka, dah kata, kurang ajar gini ngolakan kata dia. Ngawak kapak lagi dia. Ngawak pukul besi, ngawak gergaji, ngawak ini, ngawak alat-alat untuk nebang batang. Berangkat lagi. Begitu dia berangkat, sampai di jalan bapak kemarin tuh. Nah kemana nak kata dia. Amar ma'ruf nahi mungkar kata dia. Nebang batang kayu yang dijadikan orang tempat ibadah. Ini syirik hukumnya ini. Sudah baliklah, buat apa ngacu? Mana pacar? Kalau kau nak liwat, gulat aku. Kemarin kau lah 3 kali. Itu kemarin kata sekarangnya. Begitu sekarang digulat, kalah dia. Bingung dia. Kau nak tegak, apa nak tebas dulu kau kata dia. Hai kata dia. Aku kemarin maafkan kamu kata. Kau maafkan lagi. Gulat lagi. Gulat lagi. Nak tegak, apa nak balik, apa nak maju, nak aku tebas dulu kau. Sembleh katanya. Cacam. Garangnya makhluk siko ini. Siapa kau ini? Kemarin lemah, sekarang aku ni iblis. Kata dia, bukan manusia. Kata dia.
Masya Allah, kenapa aku kuat? Kau tahu sekarang, kalau kau marah pertama itu marah karena batang kayu itu disembawo. Marah kau, amar ma'ruf nahi mungkar, ikhlas kau, kuat kau, kalah kami. Di saat kamu kuat, marah kamu tuh bener, kamu akan kuat, kamu akan dibantu oleh Allah. Yang kedua nih, kau maganya lain cerita, bawa bantal tak kata duit, kau ngamuk. Nah itu. Jadi di saat kita ikhlas di dalam amal, tak sedunia ni wong nyaci kita tidak apa-apa. La yadurrukum illa adza. Nah itu inilah yang menjadi sebab kita umat manusia, umat Nabi Muhammad jadi khususiyah. Inilah yang menjadi sebab. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat daripada umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling mulia, tapi dengan syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah ada yang negor, yang lain diam enggak apa-apa. Fardu kifayah. Dalam khutbahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan satu nasihat. Man sarrahu an yakuna min khairi hadhil ummah fal yuaddi syartallahi fi. Siapa yang kepengen menjadi sebaik umat supaya nanti di hari kiamat bisa dampingan dengan Nabi Muhammad, kamu harus sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana yang mungkar? Mungkar itu yang melanggar ajaran. Ngatokan agama kita ini belum sempurna, itu mungkar itu. Ngatokan istrinya Nabi celako, mungkar itu. Kamu tidak baca apa? Dalam kitab Asy-Syifa li Qadil Iyad yang mencaci Nabi Muhammad, mencaci keluarga Nabi Muhammad, yang mencaci istri Nabi Muhammad, julida. Apa julida? Dicambuk, dihukum. Itu dilarang. Meremehkan ajaran agama. Itu dilarang oleh agama, tidak boleh. Allah saja di dalam Al-Quran memuji sahabat Nabi. Allah ini muji sahabat Nabi. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Yang bersama dia itu keras sama orang kafir, tapi sama dia sayang, senyum, membantu. Sama orang kafir tidak. Asyidda'u 'alal kufar, macam-macam penafsiran ulama. Orang kafir yang memusuhi dia. Ruhama, sayang dia, menolong orang lain, membantu orang lain. Diumpamakan oleh Allah pada kazar'in akhraja syat'ahu fa'adarahu fastaghladu fastawa 'ala suqihi yujibu zurra aliyaghidhu bihimul kufar. Allah mengumpamakan para sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah itu seperti seorang petani nanam pagi, sogenya lah panen. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad mendidik yang tadinya kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha, yang tadinya mereka dalam kesesatan, kejahiliahan dan kebodohan, diutus Nabi Muhammad menjadi selamat. Satu hari pagi nanam sore panen. Ada wong bisa mendidik pagi nanam sore panen? Gak bisa. Tangan Nabi. Hebatnya Nabi Muhammad. Yang datang sekarang ini umat Islam yang nyacoi Islam, bukan wong luar, umat Islam dewek. Makanya kata Rasulullah, aku ini khawatir nanti dari akhir zaman. Kenapa? Dajajilal ummah, ulama-ulama su yang mencaci Islam dari dalam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau musuh wong kafir nyaci gitu, habis dia. Tapi sekarang ini bermunculan paham ini, paham nyaci keluarga Nabi, paham nyaci sahabat Nabi, paham nyaci ajaran agama Islam, paham nyaci ini bermacam-macam. Memang benar kata Nabi. Nanti kalian di akhir zaman itu bagaikan nasi yang dimakan oleh wong pelapar. Habis ini kita jengok nasi tatup tidak betulian. Kita isi nasi itu diserang betubi-tubi kita nih umat Islam. Makanya pesan ulama dulu, jangan keluar dari Thariqah Alawi. Alawi, la yatamassak bi Thariqah Alawi, laisa bi Alawi.
Para habaib yang Alawi tidak berpegangan dengan toriko Alawi, bukan Alawi. Di mana toriko para habaib? Ini yang diajarkan sekarang ini oleh para asatid, oleh para alim ulama toriko. Berpegang, jangan nyimpang. Pemikir-pemikir banyak sekarang ini memunculkan pemikirannya untuk apa? Bisa jadi untuk terkenal. Munculkan pemikiran baru. Dibaca wong lolo, weh lemah ini masuk surga kalau yang penting hati baik, jago hati Ustaz. Mana nak jago hati kalau tidak sholat? Hah? Mana nak jago hati? Datang wong lolo bener gini. Nah itu kita lolo. Nanti akhir zaman ini jangan jauh dari tempat-tempat baik. Hadir majelis taklim, yo hadir majelis belajar ilmu. Kalau ada yang membingungkan bertanya kepada gurunya, bertanya kepada para asatid, jangan keluar dari torigo ini. Adu alaihi bin nawajid. Pegang ini toriko sampai kita mati. Kenapa sebabnya? Inilah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita keluar, banyak musuh-musuh Islam. Bukan wong luar, musuhnya berkopiah, musuhnya pintar ngaji, lebih pintar dari kita. Tapi mereka bertambah ilmu, hidayat tidak bertambah. Dalam hadis kata Rasulullah, manis dada ilman, walam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu, tapi hidayat tidak bertambah, maka orang itu bukan mendekatkan kepada Allah, justru menjauhkan dia kepada Allah. Al ilmu in lam yanfa' yadur. Ilmu kalau kita tidak gunakan, dia membahayakan kita. Itu bahayanya ilmu tadi. Allahumma inni a'udzubika, dalam hadis kata Rasulullah ngajarkan kita, min ilmin, ilmu yang tidak manfaat, malah ada usaha pinter gitu. Lemah lah ada usaha pinter, ngapa? Agak berani kita sama Allah. Takut kita sebenarnya sama Allah. Mentafsirkan ayat, menghancurkan Islam dari dalam lebih berat dosanya daripada wong kafir. Ngancurkan Islam. Kira-kira lah dewe. Ajaran Islam ini mana ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Istrinya Rasulullah SAW itu dari Yahudi. Hai. Ini yang ngomong ini bukan wong lolo, wong pinter ini. Ilmunya lebih banyak dari kita, pinter dia. Kenapa sebab macam ini? Itulah. Memang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir terus kita di majelis-majelis maulid. Tujuan kita tidak lain kecuali tempat kita bertaubat, majelis maulid ini. Tidak tempat kita bertaubat, kita datang ngawak dosa, masuk ke sini kita bertaubat galau. Itulah lemaknya umatnya Nabi Muhammad. Wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Kita tadi melakukan dosa, mata kita maksiat, mulut kita maksiat, kuping kita maksiat, kaki kita maksiat. Summa yastaghfirillah, kumpul di majelis ilmu nengejama, ya Allah, aku tadi berdosa, ya Allah. Aku mohon maaf di tempat ini kami sama ustaz-ustaz, aku mohon maaf ya Allah. Dijawab oleh Allah, yajidillah ghafurur rahima. Maka taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal ngampuni kita. Oleh karena itu kita hadirkan hati kita kepada Allah. Tubna ilallah, tubna ilallah. Nastaghfirullah min jami'il ma'asi wazunub. Kami bermohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah lemaknya umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau umat terdahulu, itu mereka yang menyembah al-ijlah, anak sapi disembah. Kata Nabi Musa-nya, tubu ilallah, kalian bertaubat pada Allah. Mana cara bertaubatnya? Turun perintah Allah. Atubu ilallah faqtulu anfusakum. Tobatnya gampang, bunuh diri kamu. Yang melakukan salah dipenggal dari pagi sampai sore, menggal wong yang salah nyembah apa nih, anak sapi itu centang sampai sore. Nabi Musa tak kuat nengoknya. Ya Allah, munajat dari pagi tutup, cukuplah ya Allah, cukuplah ya Allah, cukuplah ya Allah, ampuni dosa kami. Sampai sore baru yang belum dipenggal sudah dimaafkan oleh Allah. Begitu mereka mau menggal, nyingok bapaknya dewe. Ya Allah, mana nak menggal? Dah sanggup kami menggal bapak kami ini. Bapaknya tadi yang tidak melakukan, tidak menggal. Anaknya dewe tak kuat kami. Turun oleh Allah awan.
Tidak kelihatan siapa yang dia penggal tuh, nak ponaan dia, nak kakaknya dewek, nak anak dipenggal oleh Allah. Tapi kita tidak ada yang macam itu. Tidak pernah terjadi sama kita. Cukup angkat tangan, astagfirullah. Hadir majelis tadi kita, astagfirullah, astagfirullah. Yajidillah ghafurur rahim. Umat terdahulu, kalau berdusta, disebutkan dalam kitab Syaraful Ummah, itu kalau berdusta, ditetak lidahnya. Itu kalau dusta tetak, isu galos masjid ini gitu. Jangan main-main. Lagi di mana Pak? Ini di rumah. Pada lidah. Agak besok tenang deh. Mana OTW? Tidak nyampe-nyampe. Mudi ke rupanya tuh. Tapi alhamdulillah cukup astagfirullah. Duduk di majelis ini nyendekan astagfirullah sampai macam melek astagfirullah, astagfirullah. Dapat ampunan. Itulah lemaknya kita nih. Makanya naskurullah. Kita bersyukur atas nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Kita jago. Di Kuto ini harus jago juga. Jangan melakukan tradisi yang bertentangan dengan Islam. Kenapa? Kita dicontoh wong. Tunjukkanlah yang bagus, yang disepakati. Kaget kalau kita dicontoh oleh tempat lain, maka kita boleh pahala. Jadi ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan dari perayaan Maulid ini dosa kita diampuni oleh Allah. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah SAW, dijaga akidah kita daripada akidah yang nyimpang, diselamatkan ilmu kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dicintakan kepada orang-orang soleh, diangkat martabah kita, dijadikan orang yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairul jazaa minal Ustaz Alwi bin Isa Asgaf. Semoga dengan ceramah beliau menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menjadikan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum meneruskan acara selanjutnya, sedikit ingin menyampaikan undangan Maulid yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 7 November bertempat di Pondok Pesantren Nurul Mustafa, alamat Talang Keramat, Lorong Monas, Kenten Laut, jam 9 pagi sampai selesai. Fadhal yang bisa hadir. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu Talqinuz Zikir minal Habib Husain, minal Habib Husain bin Syahaf Ali, falyatafaddal mashkura. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وكرم وجد وعظم رجال على أصحاب رسول الله أجمعين عليه نحيا نموت وإلى نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين اللهم يا دائم الفضل عن البرية يا بذل العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Menyambung undangan tadi, malam hari ini peringatan Maulid Arba'in di rumah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab